Hello, every good evening. Welcome to MANUNG. MANUNG the Mampunong Putaramokshage. Tongan ba Hogi Manipur the Tokpa Hogi crisis, Amadi Tongan violent Lady Ba Hogi Manipuri Mafung Krimukta Hazikse, Paksan Hazikse, Sandopugi, Adugi Achoba, Hojazik Levak Miam Prazana Tengnabuki, Amna Kudong Chada Matamam Kagni, Aduna Chay Ahungi Langi Maraksida, Hogi Tolpa Makataba Todoksinda, Yam Noida Todoksinda, Hoki Tarik, Tarukamati Tareki, Hingi Lona Bamatamda. Tronglao we the Tokiba bomb amadi rockety attack da angang mioy ani shikiba loina na masigi makatarakba prajasing na pen da wagi adumba khoi gi voices amkhak masigi protest tawna bo honar ko damda manak nak pada laiba anakba khoi gi gelmon khun amadi oksabi khunau laikai da khoi mafam dur laiba praja mayam na changjaluba CRPF kem da CRPF da gi kapthorok pa nongoi maruna mioy ahum amam makhatan laigidaba aduna sigi makhatar pada khoi manipur gi mafam khuri bukta protest tawga lakpani aduga ngarang su khoi gi Manipur gi mafam ayambada khoi protest tawgi mathak sida khoi lairiba khoi gi hairiba lambi sigi anakpa khoi gi yamna khoi moirang su am nakna leiba thinungai gi mafam da hairiba thoktok siga pendaba praja mayam khangna lambi sorok thola matungda khoi gi lambi thingbagi thabak chatharingai matamda tongan ba khoi gi security forces ki gari sing lakpa aduga laiba gari sing sigi manung da kuki yawe haibagi adumba khoi gi misunderstanding amakhak leikibagi masigi thodok ta mioi mayam khak asopan leigre gari koi vandalize tawgi wafum leire adubo hozik hairiba thodok sigi mari leina manipur gi home minister na sengdor pugi wafum da lairiba thodok se masi maduga mari leina ba thodok amtana te makhoi si kwakta da leiba muslim makhaki mayum da drug faba chat bugi da makta lairiba security forces sing do lakpani haibagi wafum manipur gi home minister na ngasi mak sengdok ki wafum leire adu luribade manipur gi home minister sengdoi wafum se ground level la yeng matamda koi lairiba praja mayam gi makai na chumdori bra natragna hojik administration gi makai gi sengdori be wafum na chungda re praja mayam dem na chaos ba hojik chamam na gi wafum dani aduga manipur state police ta kari maram gi inform tawrom dribano adugumba drug kingpin jing fa ba chang badar gadi manipur state police safum thokta bra haibagi wahang na chingbaje hojik praja mayam gi lai tawdabo hojik home minister thamgi wafum na manipur police amadi lairiba central forces ka marakta communication gap lai hobujina maram oiraga hairiba mfam jida manipur police changhau dabagi wafum dune hojik lai wafum je aduna hojik khoi gi thinungai thokpa masigi thodok ski mari lainaba security forces amadi civilian singa hajik muknarakpa nomai kapak puna singba blank fire tawba chara na pan mana singba haiba thodok singa thola batungda ngasi su manipur gi mafam ayambada totally shut down tawdana khoi gi lambi sorok pawa khoi gi pungji chiaga khoi gi manipur gi laiba total market singje loinamak hajik se loinamak thingbagi adugi achawa wafam amsu laire aduna live wafam de manipur gi hajik thoiba thodok wathok abani manipur gi oiriba situation ji control tawdamagi damda manipur da Lengaxi curry responsibility lady bage Aruazik, Manipur chief minister Aruba, Siri Y Kemshan February Tarik Mari dagi, Manipur Lengaki, leader Moi Lapani, Ta, Aniga Numit Karakadamangari, Ta, Hum Mapung Padre, Adura, Ta Homes in the Manipur labor, CM leader, Amadi political leaders, Mayamka, BJP, Maro, Mushingina, Manipur Haziki labor situation, control Taunaba, Honabada, Makoi, Karamba, Koigi, strings in a rige, Karamba portion, Karamba administrative portion, Aruga Manipur gi hajik laiba Manipur da laiba security forces singje Manipur lainga na control tawribra makhoi se apam pam mong tawribra haiba wafum sine aduna tarik taruk amadi tarik hing da khoi gi thokiba du gi thokdoki makha tar ko matam da CRPF da changma praja sing da phawba khoi gi blank fire tawki banate maroina masi mioi da khoi gi atamna nomai kapa Makong Traga Makuta Kap, wafum nate, Makok Traga Matawak Kap, wafum Zuleri, Aduna, Hazik MOF control to one of the Sumba riot control to one of the Hazik labor security forces sings, Makoisi Matik Zadra, Prazamiam Mungarupatamda, Makoina Tonging the Taurabra, MOF control, riot control, Makoi the Karim, the train, Taudaba, Adumba, officers Natraga, Adumba, military forces, security forces, Naka, Manipur Ngai, Brahabo walking Jenny, Aduna Maru Nangasi, THINUNGEI incident, security forces versus civilian. So I welcome Dr.Dhanabir Laishram, social scientist. Dhanabir, very good evening. Welcome to MANUNG. Retired Colonel Shanti Sapam, President EMA TRUST, Loina, Dr. Yumnam Premananda, Head of Department, Law Department, Manipur University. So I welcome all the guests on MANUNG.
THINUNGEI incident security forces versus civilian I randomly I oza Dhanabir hetu laksage aduna oza Dhanabir yamna adum isam samba yam blunt oiba question di oiba but twisting facts am khak oiba man bra ai wahang jin hetu laktoise maram di akoi Manipur police na akoi home department gi marketing asi sengdok pose home minister na hajik maroina ngarang thokiba thodok se mase drug kamari laina bo kingpin fa changmani adu civilian da adugo without proper uniform da haibada aduna kai manam gi uniform chang dribano aduga adum ba kwakta da drug fa ba changmo matamda sumna da gi mkhoi gi gari ahum natra gari mari na changmo ngam gudawri bra mawang da lilong da fa ba natra Manipur gi tongan ba yam sensitive ba zone jing da drug fa ba changmo Manipur police gi arei ba gari kun kunthra ni phu yang kai chang ga drug fa ba ngam da na tholaki bani adu ngarang gi thokdok se adum ba khoi gi THINUNGEI gi lairiba ima amade khoi lairiba lamdam du gi praja mayam khakna lairiba laiba gari sing si makhoina suspect laiba gari khangni even manung da kuki militants man khak yawe tabu home minister nadi madu chandel lagi assam rifle yaw naga ma chane na sengdokhi ba fum lere so overall try dagi hawmina je ai marak chamjin rake prema khoi je hujiki wafam du wafam niko aduga sagi confusion je Manipur ji confusion ga kne do adugi matang ga isum thaming da I am a panda, national seminar, Professor Amnagonda High. Then be your Manipur is very small but very difficult to understand. And Kaino, Mazu compare me, I'm sorry, I used to know echo. Tamarana Hosik say, Koida Sumha Sorabama, Hosiki Handaki, Toiba Miam, Zida, Miam, the Quigi Ganam Tadan, some labegi, Wang, we out for Miama, Imatan Kitan Tamsa, do a Okum Dulax. Se kano se koigi maroina asara pulsi la akan da praja jina sakoi ngapi bala ayam nungai re na haraga moina poraga noi kapal ya kamu judum yaw ko adu jo khoi gyana dum mange adagi IDP ji han me yare hanjelo kapaga tantore nam haire ko adagi su da leraga khulai paraga magi digenetic kem da am ta leitangai koi chatlaga leibsim ju pura gyanam ta de adagi chief minister ji khoi mi taruk manga taruk akhoi chief minister woini thole ko aduga mayam na khandaba mano oi kani khandaba thola oi thore ko adi confusion di bo adagi unified command siona paigal de adu pai de karim ta men ta de adai deputy sem ani mak thak thap se yawi ko adai council minister ji expansion ji tha sam yam ji book tau de adagi amana khoi gi yamroina security advisor DGP Manipur gi khwai dagi lu basigu matam ji da DGP secretary yam toina khoi gi press conference ka tau ya matang yam leigreba adu ju amuk ta moina kari haige tadri ko adagi se CRP वगैरह अमो वगैरह कोई any central security forcing सिदी याम discipline जो लेगा अतः state का कोई उज्जवल देखो अदो mob control जाम हाई बने बा अकोई मणिपुर दना ngasi बोलता mob सी याम भजना मतंग मनाव ना इन main ताना control तो वही possible सुखते इंग थे ना दरे अदगी दी fundamental right यावर बा article 19 article 21 19 की fundamental 6 freedom दुमा कोई दम तो लेते हैं अदगी 21 की right to life सिम main तादे अदगी IDP हंजन दे highway चट्टे अदगी cookie मपान दगी cookie जो इन लेजिंग सिना येलो मुझे ले पुजुना तबा मणिपुर की whole this कोई की सीधा होमिन कामिनर तना वाना में आम थेनर तपना तबा थेले नहीं लागा आई नजु यादे हाईवे अब मुझे में आम जिंदना मु यूनियन टेरिटोरी पियो नमु तांखले को सी न तब सी हाई नहीं लोयर दो जाने सी मणिपुर दा सीना केदोरे कोई सोशल फैब्रिक सीधा याम है ना कंपाउंडेड हुई भाई तारे कोई याम है ना मियाम जिंदा तरंग चटपगी पोरमा लाख पसी में दुम थे नहीं बा अदा तरंग दुगी मनुंग दा तरंग चटपा मने बा उसे की थिनुंगेई की चीज़ो हाइडी प्रेम थिनुंगेई की पोस्टी होम मिनिस्टर ताकपीरी दु वरगदी से एयरपोर्ट दा ड्रग फाबा मियोई दुदगी वहंग हंगबदा क्वाक्टादा खुलाई कोरोना ड्रग लेरे हाइव पाउताबदगी मोई सुमाइना चले सिविल ड्रेस दा यूनिफॉर्म दको अदुगा असाय फुलनी अदे चांदेल की नागा अमा यावी अदुमाइ तौबनी खोटपनी ना हाइरे
adu haibadu miyamna ju adu ju confuse tawbune ba confusion ne miyamna kamaina confusion wari no miyamna hange I card adagidi moina aduni adani na yamna arora thup haibi adraju identify tawboti adana to some extent ko aduna tana nongmai ulaga gari thawraga chen ge tawraga di jingnaba madum thokpuni lamjiga ko lambi duga adagi naga manungda naga man ba yam yauri naga man dab jom yauri ba kusu kumenda kai da sawong sada da kuki ga manaba leiba adugu madu yengaga miyam du adumaina tawre irang haure khole farak tare ngasidi home minister na adumaina press conference pi da potu pir kan di hoi miyamna chingnaninga ba pot pudi am lei sai khoi gi prem na juta pi ba adumaina kari gi police satrino adagidi maroi na maitei pangal chinau gi khunjinda sumaina chat pajidi gari amani go ya ponte aidi gari tra nga cha ba tan thorok tran se thorok ba yam yor dune ba mamang na jan thok adu yam thokre na auda moi oh mari katang salaga ta adu gi potu kokta da to ya gadra haibe wang su lei adubu leiri ba phibam sida home minister na magi daita lobu amu na press conference torga clarification amma miyam da piba jisu akoi appreciate tawli ko adubu amoro moiro khoigi hojik sida miju manga phar haidana ko khoigi kero legi daba angang legi daba gido aduju adum yam nungai ba paw mani adagi amana CRP na hat ki bagi matang dumadi enai na sinari ja songi case tu khatane ba CRP ki matang jida kem tawdi dina mayam judicial inquiry tawbi khobi wa ju hai ko auda mi om sibudu arai ba potinate yam lu na lowi miyam na ko ada ngasagi nakal amadu sengdopagi potu lakraju hojiki mi ohum legi da CRPF ki potsim di prajarom da mu kareni loiber nai roi da pot ki oina lakpasina su ihogji sum loigi dong ban da bu lei ko sarkar na budi magi tongan ba phanana ba mijas myam lokot piri amoiro yeng badane loina makse ngasagi confusion da loi lei bidong toy main tana clearly main tana pot ma thak uradi miyam gi junga gi strategy lobom thokpa retreat tawgadaba leibom thoidana ko adugum jisu lobom khangdaba ade miyam ma kai de ju akoi gi kaiguma mai thokpada khoina apex body abagi makhada yamna systematic oina ko yamna full understanding da spam control du phasna leiraga control toraga movement si mathang manau naina socially economically politically loina baksisu magi balancing toraga khunai gi ju yam hena sokchal loi da mong da education da bu orsu health bu orsu adugi mong ju to da brang da to ba khoi se sina loina makse amazu khoi tori myam se me namai ta da bai pot ama lei basi makti khanda ningai di we loina mak to we ai but it should be channelized ko priority pibam leiri karam da priority hana pi sike akhoi di problem ma thang da problem ma khoi lang machine thi warga nei khairaga thiba yadano thamba dumaina sum thamba jina miyam du awaba yam oiba adu lengak pasu asoiba lei adu khoi miyam gi su gyan ta ga da posu lei is maina ahan bra odis mai thamjak zai wafum da lak chogi maru no da praja miyam na asam rifle maru ki especially have dare asam rifle da yam ka hina masi gi mas coordination amadi akoi thaja da bagi wafum je akoi gi maru na akoi meitai praja thajarage meitai praja da yam ka ena faun gi wafum lei gare maram dimawang da launch he wala pon da social media da yam dam da dum loina mu ugre have dare asam rifle samadi kuki la lobusing da chatmi na ba moi lemi na ba even nation I am na ba asam rifle gi makoi gi casper natraga makoi gi convoy da kuki militant sing je transportation da bol makoi na mating bangi have gi adu gi press statement bok lei gare ne aduna hajik si yam sensitive obe area am khak ni hajik laiba koi film se aduga maroina hajiki laiba koi gi thinungai gi saruk se nahan thudok thoiba mafam jaga yam lapna jaga ju nate aduna mafam jigi pen da praja mayam khak aduga hairiba jaga siga jong chuchampur ebijidi inak nak pa distance ne habidare aduna mafam jida koi kukila lawo putok pusin tawre habigi koi da suspicion am khak lak pasi mamang da thokiba thokdo athok mayam khak sida achoba koi living example am khak su oi aduna hajik koi government na pirai statement haiba posida reliable oi gado ribji koi gi praja mayam jina chungmado ribara na tragana koi gi Manipur government ki maikedi thoiba hajik statement se karamana chumdoino oi ji praja mayam ji hajik totally hajik confusion gi state with them laihan ba habidare adai matek to kaman adi praja na di sumani praja na sumani di keno da
थोई बता दो तो निपुम गुदिंग थमोई याम सोंगा वे पोट अमनी दना सीना की बजाना ते ngara khoi social media da kano da tv da paw da ubudo nupi ne banung thar jing do aidi nupi mona adu thola ga nung thakalam ne ba ada pen da baduna maram oidana adu gi sang si da manipur da irang horing da la iba jing duna moina kanano kaino du identify to bi ramagadi yam hena phaidana purpose to hide rasu adumai toroga khangna raga phajna wari watai sanaraga di moi gi mateng bu maira paibina pang pho ga amarom da ko adu tawgidaba aduna miyam gidi nuai tadana pen tadana leiringai matam du da adu gumba thodo muga thoksalak padu da di saungai di adu moe adu miyam la le habidi adre aduga khoi gi ngasi gi press conference ju home minister gi ko hojiti chief minister na home du pai dam ni ma pai ram ni na daita loina bak sima gi ni social security ma gi ni adagi di hold this ma gi Shanti porna bagi oiro adagi leiriba protest to bo miyam ji manage to bo su loina bak sima gi duty ni ko ada mana press conference to ga miyam da khoi gi kari gum khara singdok padu di ton thui ada singdok da pen da baduna ama oire aduga wahang dugi oina di prem miyam gi di warau da leiba matam du da di atopa saunga oiba maram amaga hapsan ba adagi di maroina hana dagi asana phon ga khoi ga trust deficit sam chong leiba maitei ga khoi ga hana leiba du dagi amu naga ga mu leiredana se tangul sinau sin tangul mera pa bi miyam naga handaki hek hobadagi litang thorotagi adum ayabi puro noi changba yaro da tawba yaro ga na sum torisi moisu kari gum khara u toineba ade hana ge khoi khunja maroina lojing loyagi ise nem jing na mera pa bi jing na gam saur disu I witness lebagi pot lerambe ya na khali aduna adugi trust deficit se masile bajina hojiki thinungai gi thabak tuju khatang chingna pokpogi potuna oibe ya taseng dondi moi du chumbe ya adu thajen ada bai jidi thabu thajen adadi aina khanbadu da duma tawri ne lorga pasip tawri dana ko adu mai potu leina mai thamjage okay ai oja Shanti lakjage aduna oja Shanti hajik lai je two version ne hajik lai je aduna two version da akoi achumba de amak gani lai doije aduna hajik Manipur state government na chungma dawri bra natragana Manipur gi laiba praja me amna chumdoi ai wang jine aduna hajik ai lakjani point e hajik security forces amane akoi civilian jing marakta naksana bangam da gi achauba masigi akoi vacuum amkhak se akoi na last 3 years da yam akoi action ubu gi wafam dum laire aduna Assam rifles natraga paramilitary forces mapani lakpa jing je akoi valley ki praja jing ga naksana bangam da gi achawal hol laibra maram de mamang wang da gi akoi na yeng urga lakpa matam da akoi ge maitai da akoi khut tha bagi chang je any akoi protest over natraga any kind of masigi laibaki issue lakpa matam da maitai gi civilian jing da toina tha bagi thodu si am to in theng ne habdare aduna launching ha ko lakbu da gi school chhatra ka ba anga ma akoi gi barrel na ka ba da makhut ken bagi wafam laigre aduga hajik ngarang na han thoiba thokdok tuju masi mof control tangno bo hanabada mi hat pagi madigi order piriba mi da nongoi ka po haibagi order pisalaiba aduga loina na asopan am khak yawan ba adu chingi thodok sing da ngasi bawa Assam rifles natraga any akoi security central forces sing na control tangno hanabada praja jing je kya sokta bagi wafam di oi adu sai wai se masi gi trust deficit gap se maitai ga lairiba akoi central forces ka yam ka hen masai sai gi matek si kamaina thambi bi ai si points mase ai gi motako ai jo Assam rifle da leisure me adubu akhoi gi ahamba mi 3rd May 2023 matam da battalion ani Assam rifle ki moni tori do ai yaning de kana hai hi bako adi yaning dre because there are certain things action khara lei moina to matam da akhoi na ai masa isama ko military men ma oina ai mo to satisfied oi do hai tare adu numi ki wari do ko adu yamna kanna akhoi na ai isama ko yauna against the Assam rifle wangangi but then not all Assam rifles manung da Assam rifle mayam na akhoi gi maitei isinau yam kalaktana even Mizoram dum dagi puthortana kolkan tawsu yauri ba ko adu mayam yawi yaudi habna teba so adaga aina simasu yam kan haijagi ko si se it depends on the commander na so haigi ko Assam rifle se it depends on the commander habisu yam ti haijagi ana now sigi posida handaki incident sida yengjer ko matam da ko adu ngachigi akhoi gi honorable home minister na hai se ma se home minister amoina manadi irang si subside to budi pamdoi ne ba by any means ko subside to gi ba tumina lai hi ba ade irang to da ba habi pamdoi ni so keeping that in mind magi adugi poto magi kokta thamaga ngang badi man adu ngang ka doi ne ba so that mi miam lai sa man ngang iduna khara
kare hai tare subside taunaba adu aina mani India this the koir pa matamda loina ma India gi mafum khudim ki loina posting chale ko chalapa matam da quite complicated oiba state se khoi Manipur ne ba quite complicated oiba very difficult to handle complicated praja me amji oi hai yes yeah okay because we have a very kare hai tare leaders ki problem am lai leaders in a clarify to the problem am lai adu laiba praja sing se hai be different ethnic kanu sing se mo misunderstanding am lai ba misunderstanding lai se masi clear to bo se masi di makha dagi clear to bo yaro ba sidi it has to be masi myam se mathak tagi mathak ta hai ba di ko lengak sing dom from time to time lengak ta le ba mi sing do aduna clarify to godam ni transparency was the only solution but their transparency is yakoi Manipur da sunglai legi de ba why kasi thawk se kari gino hai ba se takpi ho ba ina di ko smai to dana budget khar smai na sanction ta ore takpi ho ba si ta wajine si da pi khre si sina si da pi khre si minister si pai ha pe bi ho ba ko aduga let them work it akoi pa budget po ore ba so thabak po so loina mak se akoi ki praja gi ngak tan ni na to isa adu ta di sigumba Manipur se yamna complicated oi 12 times kano to khre governor kai hada governor na pai khre have the president rule pai khre sigumba leba amani hai ba da dia akoi ki leaders sing chena yam transparent oi ba da ka le se da ko now masigi akoi ki kano sida masi insert to du sa ain ta ngum do na te ko praja na ta ngum do ni na ti ko masai drug se phar kan sida airport gi hoji poch di check in to ro port amne ba poch se mogi air indigo ki poch da mogi extra da hapa chang gre ba poch se airline staff so madu involved to highway that I cannot say but then poch madam the extreme change one of the toughest adum ba yamna highly secure ba adum area am khangni masai da bomb option gi ba any kind of threat perception gi adum ba anything material how ki ba but how can it can be under scan masai x-ray da moina purpose da herbal light habra kano hida khar leidana ko adugum bagi kokta da hapa puri hai aduga check in di tawkhro pot ni ko semse mapan da check in taw dinga da phaba pot na teba check in tawkhro pot amani aingon da information phang bada ko aduga check in tawkhro matung da masi ki pose kamai tawge bu information lakpadagi amuk lokthok pane ba particular main gi ko mi khata ni ko kolkata cha to se indigo dagi aduni ana ai gi akhoi Delhi dagi imfa da lakpa matam dadi nga sagi counter si da without checking anything exchange na check to dana khotana ha khre manung da changa kanan check to no khangde ko adu da yamna kanu to bom lei ba habadi a person cannot take risk habani hauji ki do Delhi da to di example pa ja ke mayam gi understand to no da mukta ko airport Delhi da to riba Kolkata da tawri basidi x-ray dugi mamang da aina phamaga adugi x-ray thajan bana teba ko poche gol Delhi da tawsi injan gi bane ba check to bra to do bra kaim khangde ya natra injan gre injan ga chi da manung da check to party do karam no khangde ba that means kaim ta khangda ba por me karam ta ngang na ba yar roi ha ba adundi manung da kana check to no khangdam ni na sida di khangi da na ko sida di khange kana check to no khange ba ko aduna mogi in connivance with the party to bra that I cannot comment but the fact is hogi pochi di manung da changro pot amani information lakpadagi hadum lokthog am tawni sindi ko entai se ko ai samana urbadi nate maybe aina hai sulan ba yai but aina tarko matam da sumain tar eba ko information se la kan si area si yam na kanu tawi hai tar gadi yamna sensitive oi yamna complicated oi akhoi gi mob se yamna sathi hai ba tar gadi civil dress ta chat pa tar gadi civil dress koi operator iko civil dress ta operate tawi hai tar gadi then fi I card se pu da ka leiba ko I card puba darka lei I card pubiu from now onwards I want to request the central paramilitary forces including Assam Rifles whenever you operate please kindly carry your service I card I English I said musi clipping on moi thar da let them also understand that is why I am saying this sensitive oirabni na kainom to matam da su heta thokadroba suspicion by the civil akhoi gi ichin naw myam sing suspicion oi by basidi it is quite natural som da anga nim sidokre ko anga nim sidokre ai urude ko ai urude asuna kan da CRPF na kapak pada ahum sire hai ahum sire ko sidi ai wam de hajage security force na pangkap ta kapadi ya de ko magi su company commander leine ai su security ne ai ni kapni da kapadi ya bdente but then adu dan lai kai tawhi ga da ai su khangdre udre ko adu ta adu su tumi na le thu phate adu su leina ni tawdu se adu gi ko ro inquiry tawbotai ko kamai to dana ahum se nomai na kamai to na ka ki ko ki ha ba se ki ko inquiry tawda adu me am du su puthok bi ro ba puthok na tumin lai taragadi ka heta anga ni si yedo ena yeda sinaraga hata ai responsibility was out to do to bi ganu ha ni ai thai ko adu do ena ki sen ena sinagre ha bu di ya roi ba khoi ki su responsibility lai khoi ki state ki su lai ena in connivance with ena ye sat ki chapi gera thibi gera adu
Kigalau, Hosine, I had to say, Osaki, me whom see you so. See, inquiry cut of you have I had and in this case also, any operation, armed for special power act labor, Maham, the Wagera, Urutara, paramilitary forces, Natraga, Canona, Army operator Matam, the armed for special power act labor, Maham the Buddha, police organization, Mika Yagotabne. That is, it is a rule. At the Yagodabrasi, young view, at the Yaw the Sikarigino, Yam the Targati, Yaw the Sikarigino, see, I can't was anything about. That's not my duty. I can ask also. I know Hangusu Yareba. I don't Hangus Kana Hangdaba. I do the Chief Minister, not a Home Minister Hangdaba. Home Minister, and a CP statement, Madu in a day, Manipur State Police, Madugi miscommunication of Kakle. I don't know. I owe them. I will give a phone. I don't know because miscommunication, Lenta, please don't let it happen next time. I just say, Joe Hogia, Hogamuhanjaloya, Ruentana. I do telephone. Next time, please ensure that this kind of things are happening. Atra Pajana Adugi Kano, channel to Pajana Kambi Umayam. Leadership China Kambiu, Adu Matunda, my Tabio, because Akoy Manipur say, Waba, Mapum Mamle, Yam Waba, Yam Nakahaitara, Hing, but I am Waba Mapum, India, that quite Waba Mapum, Akoy Manipur, or there, Aduna, let's all Akoy Puna Torgana, Gian Taminasi, Tabuk Tominasi, Hivanateba. Ngahan say that Aigal Lamzatanga Kanoga Hoki Pamina, the fight was not between Lamzatang and me, Aigal Lamzatanga Panavnateva. It is Lamzatang Habadia in Hazuki Gamateka Kanavanati Havani. Let me tell you, as by my opinion, let me tell you very clearly, of course, the Tori said Cookie Gamateka Tonateva. A simple decor. It is the between the Cookie Obeta, so Asumna Kandaki Chambakambugi agenda, different agenda, and then Asagi US Patorio Qualibam. He doesn't load over Prem in a high neighbor. It's a very difficult thing. The Akwiki Lengaxe, transparency and the Hazaki point to the Mapani illegal migrants, fly by Lalhozing, Tobel Lanam Kangi de Hide. But now, I am Hazaki, like lunch, the comment, somebody don't understand using the people, Akogi, don't understand Bugi Maduna, but see, Indiana said, Maduma proxy. Oiba war on Kagni have this five taxi Yavini Yaning. I'm Hajaki, same thing I Hajaki call. I see Hajaki. India is playing on anthropology. That's all. India knows who is who. Indiana Mighty Kanano Kangi, Kukishi Kanano Kangi, as Naga Kanano Kangi. India has to play because America, China, Yamkana Sanani, Simhamjida, Tadu to Tado, some American Sim Hamja to Chatlo, Hansu Sanagani. China Azun Sanagani, Adutadi, India Pamli Deba. But India, for the time being, is using the best situation on anthropology. Anthropology I say, Prem, I am simple that Mayam, the Pakon is under the Arroy Manipur, the deputy using especially called Pakon is a Linicoin. I say, Kangado mi Ganta Gavani, Taro the Bomitadre, Adutadi, Ganta Gadava, Kangado, Adu can be you, can be you, even including the leaders having in Hajiriko. Because Akoigi. Equation a Kamaito, Moina Kamaito, Naga Karti, Moina Kamaito, have a say, see Kanga Indian government there to the play Tauriba. Aduga. Let me put this very clearly also. India government na Manipur Tugaiba, Manipur said Tugaiba, Christian country, Olangiba, I was say. No. Sungan Kaloi. Let me tell you very let me be very blunt. I don't Hajaram give a call. Indiana Pangoto is the Hojiki situation, they may be playing something else, but anthropologists Hanabani, Indiana Pangoto is the Manipur a happening place. That is why a third May get out drinking Matangsida, Todringi among that, or even Mam the Yango. Tri Nation Football, I League, Timani Yakulaini, Miss Feminata Kulaini, UFC Sanakalaini, and Matanga Ainga, Kanoga, Ochiki, Anurak Takur, Unagurga, Iwai Sanagiko. Anurag Thakurga, I guess Hanagi Basai, Unagi Basai, in fact, Hotel Unagi, 27th April 2023, Unagi. Man, on the Hayam said, so many things are coming up in Manipur. I am Haraugiva. So many things are coming up, Havani. Miss Feminaka, I have come to Manipur was showcase. Manipur say all over the world, the showcase story in Eva. Adugi Nupi, a question Manipur Taki, the Makari Taki, Miss Universe Taki to the Adu the world, the power Kadoin Evo. Aduda. Sigumaki Posa Manipur, Akoina, the showcase or so many things are happening. India government getting Manipur Sagi active policy door, other policy to Nabonapani. But then there are one community who thinks that Akogi Manipur say independent country Tagadam Habam Leva. Other than yet, none have a question door. Adu the Lapon the why Habachiki Kunu, why do the Pakong Wintamam gave. Let understand to do generation of Masi Iran say, Masi Togi Iran City. So I hanging a question Kaleva. Masi Akoigi Langak understand what of and they must answer it. So the woman that order talk about the sales at Dhanabi cost, my talk about
अदुदल लेबा खुलाई सिंदो CRPF की कैम नत्रगा BSF की कैम त थमनी हाइगिबनेबा आई डू नॉट नो ngasi boy khangje CRPF की बेत थमरा कैम त थमरा BSF की कैम त थमरा आई डोंट नो ओजा धनबी खंगब्रा खंगदबरा आई खंगदे नो इबुंग होइना जर्नलिस्ट नि नोय खंगब्रा खंगदे एट लीस्ट आई डोंट नो काय थमगे खंगदे हुजी अदुई तादी सिंसियरिटी दो अदु दो कना तौबदा सि कना इनसु तौदोनो सिगी पोसे ngsaigi aduda agreement da igiba su renew tong matam da igiba pot sigi khulai sing se sigi camp si da thamgani hai ba se adu thamgra thamdar ba se kana nang amdoino manipur government natro manipur government na puthok to na tro adu di please tell hoji hai ro ba khoi myam si irang na se laulidna su tawbra khangdi adu to moi myam chatte hai da auta haibi obo ko adugi point to da aina addition to zabo ida mamang da khoi STPO jingtham anan more da nomoina khapa hala chapla batungda kudak to coming operation of Manipur state police myam khoi shem biren oiring tam da adu sugi kem da designated kem da laigada khulai amadi makhoi laigada ba lairiba sugi amatta laim da bagi ofum laigre aduna hajik Manipur da sanne riba sugi hajiki chana patap sing chana ribra na traga Manipur ki home minister mari laina ba department sina yengsel lebra hai se khoi Manipur praja myam da hajik che on the confusion state ne hajik lai se aduna praja myam amata khangde either makhoi je hajik kem ta lebra na traga laitabra makhoi free hand da thadu lebra hai sini moina hai ba da na kem ta nate ba thamdoi se hojik khulai do kem ta thamgadam nate ba khulai do BSF ka camp BSF ki company post na traga headquarter na traga kanu thamgani ha bane ko masi kana thijingam doi se honorable singsina thijingam doi akhoi na jinga maro nang jungam ro ko adu honorable singsina chatlaga thiba chai chatpa tai ki da tai ko uniform sele na kano ka haitare uniform shepa singsiga moina represented ka haitare personal honorable ngata ni adu di chatpa thina adu do photo weapon adu do tawki do kai thangge thambro yengbro yungre khol re photo na mo poro haido seida nagasu clear roni nagasu jo hara roni akhoi jo hara roni kugi hara roni Manipur government yamna koi gi pukchen cheng na koi Manipur praja gi damuk thabak taw mathau tai haibuduni last da akon mud lakchaning be wafum je ai mathak round dum lang taw jage ai oda Premanda damuk chage aduna oda Premanda koi gi Assam Rifles natra army natra any paramilitary forces chingna drug phaba chat pa yadi haibuji me hajik sora kom tham gre adu Manipur police se akoi masi kautho ba matung da higher authorities hajik laiba Assam Rifles natra hajik laiba mo koi forces singduna Manipur police se kalaga drug phaba chalam buduni hajiki oiriba wathok che aduga si makha ta bada hajik Manipur gi hajik laiba irang escalate tawriba Manipur da irang chauthoi je rumors and the miscommunication haibani hajik lai je misinformation haibadare aduna hairiba mayam maram mayam jena Manipur gi irang je hajik trigger tawni hajik laiba violence haibagi wafum dum laire aduna hajik overall hajik drug phaba haibidi yamna koi legal oiba aduma posam khangni tawda bo hajik lai poti hajik drug phaba mari leina ba after match ne hajik lai wafum de aduna after match lai je now the question is who is legally liable have a question am khak dure hajik violence ki mari leina na Manipur praja oidora natragana hajik laiba Assam Rifles ki kangu oidora Manipur state government oidora law gi miyeng de kamai yeng be akhoi kanu tawde aro si drug ki law pa de aro haidi pa de aro de kanu kana law gi wari ngata ne ko hojiki du leina suspension operation is fine isan ba tholok tabe wari ni yar anyway hojiki se akhoi na drug ki si di law ni makha tawdoi ni akhoi gi narcotic drug and psychotropic substance act 1985 sima ade amada prevention of illicit traffic in narcotic drug and psychotropic substance act 1980 asi tawdoi ba Manipur gi sidi akhoi di sidi sam cham manate da Punjab gumba kai gumba asaina bu khara phare khoi Manipur gumba ade ayamana Mizoram gi su yaure hoje sidi yamna complex situation ne ai ne sidi yam nokning se khoi gi state sigi Manipur police na taba aseng bodi drug si bodi ma di kanu na tawrani na ko narcotic control bureau na tawdoi ne ba ko NCB se narcotic control bureau sida pidoi ni loimba adu da pidoi si ma sai narcotic control bureau si bodi central government ministry makha da le ni commission home affairs makha da adagi state police yauni ade other empower officers sai na officer mayam so happy ba ko moi ma punna tawdoi ni sidi ngasai jibam tang na tawroi ba sidi ko asi post ma koina khang tare aduga khoi da luri se state mayam sigi su khoi coordination ma chang bani khoi da sum ba si thoidok na Mizoram police adagi di Tripura police ka si akhoi jurisdiction laite ba Mizoram gi yogi ba Manipur police gi jurisdiction laitre ba ko aduga asong gi police ga som police ga punna tawmino si su akhoi gi jurisdiction nate si su central gi thabok ne ato police ka punna Assam police ka khoi punna ko operation ka tawdu sai si so mu central government gi list kano union list yaw bane ba ko ana si mayam si huji bokta thengna de khoina si punna tawmina ga dawni aduga akhoi na khangbi ga dabana
Manipur Laiba Saigi Central Armed Police Force Buhairo, Assam Rifles part of Central Armed Police Force ni BSF kasi Muju Omatari Shapi Sumani. And a moising scenario moising at the Indian Army Buhairo, seizing Ziloimba in the air of civil power is a queen of Kawayadre. Masi a queen at the powder su constitution, the Palong Paka Presida, Sabin Sedulda, in the air of civil powers of whom Luxinani, Amana Quigi, Union Liski, Quigi, List 2A the Yorkadi, deployment of armed forces union, in the air of civil powers, the control the central government Makada Lani Kasim Yorani. I get a public order hidden a Quigi, state Liski, list number 1, Asitango Yorani. I am concurrent list criminal laws, but criminal laws concurrent list name. I do the in the air of civil power, home Luxinagani. I know Hizer is the Sisima, a quick upspart of Yobani. Armed Forces Special Power 1958 Section 3 Section 3 Makada in the step area lock to say. The step area lock to the Aspasi Chatnavaya. The step area then set to say special powers is only in the step area. And Section 3 Makala Toga, Special Power Section 4 between Section 4 in Operation Todusi, the step area lock to come Changi. The step area see Aspasi Mizoram the Su Asidu Laini. Aspasi State Makiri no risky. I thought it was more the Yaro can disturb a lock to Banina. And the Sever lock to Kumchang, the Sever lock to put to the Ama Yawani, she caught up by Tari, Section 3 Masam to Yawani. State governments in Manipur not doing Tomungam Drev. Manipur cannot cope to situations arise or public orders. I'm sure ever call. Other public order Tamakunico, Upspas public order Tamakuni, maintenance of public orders in Num Drev. Come with Adungam the in the air of civil power Gimatuna. Central Armed Police Force, Sinner in a special power PA, Aduginev, Adu Section 3 the Yawnev, the Sever Lock to Adunev. A Simam mechanism that couldn't come be there, Aduna, Manipur is Yaw of City Lale, and Lalani, the city Patane, in the air of civil authority. As hard for it to Yawjobane, as hard for the home the Yawni, preamble the egg in the Ekatato, the Yawnev, Amana counter incision operation in selected area. Adu amana khoi kanoni khoi border ngak ba khot pagi wari ni border moi phajana ngai ena khang bada kamta illegal immigrant sang te du madi khoi we appreciate have assam rifle adagi amana khoi gi maintenance of public order in the aid of civil authority man civil power authority asa bane adu gi po ata aduna sigi mechanism de khoi na khangom sang aduna unified command structure ka dei na khalai je ana khorom dana madu inei nei na da bai tare ya ya apu tok samba adu gi po ni ana sidagi thol ko pothong altani si khoi mun khangbi tare adu hujik ki do aduna khoina ya kan hairi si sidi khoi sidi yamna khoi gi situation sidi berani khoi le kan am ta amaga thajana dra matam ni adu mu minister na trust deficit ai si khoi gi kainu oirabani ni sam samba koi common language or bani Manipur ima ai be trust deficit kai no trust su khangpote deficit ju kai no khangja bote amta adu su dum haina trust deficit ai de trust deficit amta leitau khale trust se hendoro ba pathoi ni khoi ji deficit na te khoi ji explosion tor mi trust si thajab di heman raba aduna sigi matam si di trust deficit na pik thala matam si di akoi civil dress sa pa ju ka what do me civil dress e di mag uniform set ba haiba orangone ba ko adu di I card amadi pai the yaroi ni identity card is identify to doing who are you is Kugi Jackie Changi who am I do I don't know who are you hangmat I am this and hiding I can utwini like the king kangway manaton the king kangway boko I card utwini I am this one that one is hiding heaven other show behore they are responsible ni asing badi moise court martial to ya doing it atu badi Manipur to Manipur to de court martial ga ji kaha ga du ni akoi ji kamai to no khangdi akoi army ga sima ma thop putok tong bra akoi khangakte akoi amta thajaraktre ba khoi sida adugi problem le adu aina khabada moina ai kak uru yada ba dai khotang singna ne oi aduga drug phaba khotpa kai sidi civil dress ta gadi phaba ngam khangdi ko moi sima da gadi phai civil dress la ga drug ta thajade Manipur gi drug si drug ta amne sidi pura akoi ji sidi berani to bulam ne ga kapthok kapsing police ka so noi ga pan ga to noi pamate sui ga to ni na ko anu yam lu ba condition ni sida yam line lobo sumde aduga to gi yam to ya da prevention of illicit traffic in narcotic drugs psychoactive substance act 1988 ki makha da preventive detention order ka pass to ya bane khang da bu khang ji lu ji ba ko khang da khang de hu narcotic drug tu isam cham oi baduna adu hu ki duna 1988 ki act sidana preventive detention to ya bane mi ka chingna ba chingje drug karba da yawi sing se adu su adu ko hu thek na te akoi sina karam no khang de civil dress so mu chatle ye civil dress na ta bu chatle pakta satna be wari khang de ko um chatle ra ne pha da
ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯐꯥꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯇꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯪꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯔ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯅ ꯚꯛꯂꯅꯒꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯅꯥ? ꯂꯨꯈꯣꯁꯩ ꯖꯧ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯔꯥ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ highly organized crime si organized aduna ne ek am sembiu haise hujiki narcotic drug and psychotropic substance ek na kanma ngamro Manipur si akhoi sidi makoka gumba makoka si haibs nungaidna Maharashtra Control Organized Crime Act 1999 si kanana semino ko Indian Parliament semunati Maharashtra Assembly semjebani si basena leingaida si basena polling party ade amana Gujarat Control of Terrorism and Organized Crime Act adu de nauri 2015 adusu Gujarat ke assembly ne semjebani abai tawdana khoi je khara law se khara semning bhai tare adu semagadi who are accountable drug operation committee to consultative committee ga leibani ne section 5 to 6 kara adu go sina da khoi je khangdi drug se committee tawna si control tawna ba prevention tawna ba illicit trafficking ni thingna ba combine operation tawri no khoi ni khangmuna ti manung da leib potu di sidi yamna huge ora bane khoi sidi Manipur drug ki kano da mutu gi chagjala bane adi UN gi office on the kai office of crime and drug ta ga moi ko report ko phong da su ko Manipur si yaujara bani moi report ta ga su Myanmar num swai ga se ada sigi po se ko mun khang bi ba adu ga tawbu bo aina haido ko people sing su they should not take law into their own hand ko moi su law si makut ta pasim ba chum de ba ko haidi mi ma chingnare hai se chingna su khu thaba ya de police ko dong akhoi gi law yaw si di arrest hai se aina su arrest to bu ya sima khang bi ko area se tawba ya mi ahum akhoi as per the provision of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 mamangdana the Code of Criminal Procedure CRPC do am line CRPC makha yaw arrest haise phawa ngam authorities mi ahum da pi amana police na pha do mi asengmadi police na pha dong ne police yaw do share do area sang put police na te area se taw ya de and area se police ki jurisdiction every jurisdiction je ngasai in aero civil power later chuna police yaw de yaro heng sat pada area se police to do ne PS si police station karai jurisdiction la ka ne ba ko aduna police sama yaw de yaro arrest to ya ba police sama amana magistrate su arrest to ya ma natra nang to man order pi khudak on spot ade amana private person akhu su arrest to ya aina su mi pha ya pha to bu pha ra ga ina thamadi ya khudak ta koi police nearest police station uttare sa to mi pha re lobi lo ma na mu re arrest to ne ba ko amai to na pha ba yai praja ju pha ba right lei to bu madu kuina thamna masi pha na ga pang ting ge ya lage phu ge kai ga mi atre pha ra thamaga police ko tare adu jurisdiction le smai mi ga pha re suran bani dakuni le dna ko adegi drug kabar to bani adegi nongmei ga ji pa sat le me nongmei ju pa ya de na ko ado hojiki du manung du da khara khangdi ko kari kari leiba jano akhoi gi honorable home minister di sengdoi ka hai aduna adu da miscommunication khara leigre sumba si di miscommunication ya de miscommunication ya ba leiye ai chak cha haude ka nang hai ba dum de miscommunication tawe si di mi si ba ya ba mi si ba ya ba nongmei bo khai ba ya ba home minister na di akhoi gi media statement gi matung ina masi miscommunication no khakni Manipur police da pau pi hogde ha gi wafam adu ya de miscommunication ya da ba room ne ba se aduna aina kham kayum kan da miscommunication to ba ya ba room le ba ko aina kham such situation there is no room for miscommunication adu di ya de madu di aina ya da poni mi ha ro ga ai di khang de mi ha pa si dandi phangi khang da ha tu ore du ya ro ba si di that is also crime ha exactly aduna Dr. Premananda akhoi urise law ji am strong oina leiba adu enforcement jena yam na sona leiba gi adu gi chawum mi am khus lei Manipur da ji oi film jira